Fion kusila fiola so kolu maki mas kolu maki den fa o mele kusila asi ma finele ya li sema ri le tanga ngole le ko di mai ngake mi kusila o kusila na fa atresa ngai official lawyer sidi ai kopie la ia le fion al minister ya fa walo Harris sta ia ma ungi kom singa ia ma le fam kalanga la o ia o lo ia le evidence po le mori mau me fighting mori mau mai ai fa pe o le afia le fion mata mai par mi ile maliu le mai professor le Caroline inga o kauli mai ngar kusile le sokolu maki ia sa fa nga yo lo mako susu sa mako ngalu lo mako ia fa ki mo susu nga ngalu ia ma confirm umal kele ole kesien se sa ko mo kusi le fa ma le ka uai pe sa o mo me ia ka u mai elise ilanga kusi len tu inga ku official lawyer si le kopi mai ma u mai fonga minister ile ma ia kolu va ia so le fa ki mo susu nga le ia ma fa mau ki ngo mai ele ma se me fa mau ni o allocation se sa ko mo kusi e ka veka ingala o le ka o mal kusi me nga o faile la fongo o le tau me sino ile so limo february iso so engam tanga luenga so aku yo tau me sino ele e fio ku le fio ngata me tai pale mi o tau me sino ile aso ile i fa mau mo tau le resort me nga fio ku le fio ngata pale mi yo pa fa mau mo ngala ile o le aso fiku o february nga e ko le fio ngata me tai pale mi ia kakala ia le ta o le aso fa to o le ni si le voi tangi te paunga o le aso nga o ko le fio ngata me tai pale mi e o foi la le sim ka pu le fa pe nga ka o ka kai kwa i vavau ma o foi le kwa i vavau ma o fai mai su nga fai me fam kalanga i la ko le kwa i vavau le ka o fa pe recording ma video ia ma mau mai fam talanga foi ka e le ma se me fa pe nga kupu kwa ai fa mau ngia o langa o kuli se kwa i vavau a kala i fa mau ngia o i le fa alu so le lungo le fa pe o le ngai ai o ma isi ma fam kalanga le fa mau ngia le fa alu so le lungo le ma se me fa pe nga mau mai fam talanga i la ko ia mai vavau fa mau ngia o le foi nga o mai ia le sa mo fa pe nga foi un kulkulo inga kanga luenga ia le tinale nga ia sia le mo li ai kwai statu ia nga o mai foi singa ma fa ma kala mai le ma se me fa pe nga la kala ngoi ma le mo li ele ma fa kala nga fa pe nga fa ka wa ku ia tulanga le mai o sina fo langa o ia nga o mai malongo mai tanga lu o ia fo langa nga sau marki o fale le nga ia ku male o mo lia nge le ku nga mai fa tino tu langa le fa lo blave le fa ka mu i vai vasi marki la nga o mai sau lo o ia fo langa mai marki nga sau lo male o le ka kala le fale o inga fa ko amakala le fale okay o lo la po fe komun mele fe mai ya kuma ka ile nga mai me le ka uangi ai nga fa ko aka kala le fale le inga o ku le o marki ngale nga o sauki ngale maleki mai kwa inga o mai a vo nga fa so ye sio le mo li o ke le lo la po fe le sa o mo me ye ka o wa le mai ko i ku si nga mo le ya ka nga attach mai ya ka ako male ai perto ia marca ordinale le mela mali o le mo singa le o nga fi po feo ia la me ka o me ia le se ka ai o me o mai wa nga ile o le sia ki mai mo kam foi fa mau ni pe confirm ia le mo ngeli mo se me fa mau ia le foi ka o pe nga o ia le feo nga como ka para mi nga vala au mai ia ka o kuai il Sheraton ia ale su e ku Sheraton or kei muli nga o ko le fio nga te pa le me ku or kei mo tako ile kei mo fa o manga o le retreat ka o le tako me sa fa ile Sheraton
so mela nga e fa ngo o nga le alu yo ke mi nga ngalu kele ma ko resources ngalu e alu ke mi lo ka wo ku su e mai ni fam kala nga pe confirm ya le mai ma wa ko ke mi le ma se me sa o si fam kala nga le ka wo lungo le fa alu so lungo social media fa pe wa nga ile o so sungu le kingo ka mai ka ile ngo mas fatana mo si le film malo le ku sa ingila ingo skingale me amerika sau io son tuo ngane me amerika ia fa kasela ma le si pese ka mai ka ia la ingo tinaro mali o mai me amerika o mai va ku le kingo mali o le o no ku por favor sa makala ngo fula ile si ai ele mo fainga release aku le kingo os mai ka ile se longo ma e un fa kingo to ko ale al forma mai fikir pathologist angale ma e alang fa kingo le ka ko ngo piko ngama ko fa ma ko release ngalo la ile kingo ngor keminga le la lo ba ingal corner ko a release la ile kingo manga man kalsanga mai lo la si ai po fiela le men fainga nga avi e cremate time sung we foi tu lo fa fonga nga samu so sung mo kingo songo finge fi nga ola o ma avel le fu le lang ma ko fa si ngolo ye ile o ta finga ngal pa ngo fo nga fa fa kingo me ya nga lang o fa illa ko loku e mo fa lo ko loku cremate ia ma fa pelo ngo ko nga ilo mo ma avel le kingo mali le fu la ia fam kalanga ia o fa alu so le lungo so mi fa pe o le sungu e ngo mas fatana ia mo fa pe fa ko nga mai le fiungo le minsta le so i fo malolo ile ma se nga me fa mo ngi kala so i fa ngo ia la ko yo lo fa ku pu ngi fam kalanga ha pengi o nga o le ele nga ko le fa se inga yo fa fo nga le ku ia me se la o le alu yo ke mi o le ka fa ka su ngi me pe fa mo mai o le mele wei ke minga ko kelle amo morka ka wa nga i lunga fai kala le sa o male fa ma ngi lunga so so ni kal wei la ko ngi fa ku pu ngi am kala ai ku langa nga ye nga siringe le ma nga me ko ma siringe po fio ye ma foi kingo ye le se me ngo fa nga ma le la wo fa wo mo ye le ia malala ko nga pulu mo fam singo e fa ka le so fulimo a pelila e vala awela ka upu mai o lo fa au pela nga sengi ma ko le nga mo fo i ile simolion la fa wala nga sengi nga fa le ka is fa le a fo ku maule le ka fio non kus fola ia ma la fo ila u fa ko nga o ni ko sol kula fo mo me ko mo pilio ka ngi ai ia aulia la so vala au lang ka upul mo famsina le wo o ia telo i fa fo ia ko pitus le hotele na fai mai fo ko kala meni se office fa sala la mai fa e me se la volta tai ai o le ase sila mtanga le fa ona mo ni fo ia le fo mai asiat o le kulanga nga le ki kilo in kanga ngal kemi o mai afo ma ko fongo ma le fionga te me tai loia city i se awala e mawhai o mawha ki ngala kula fongo e la kongi le hoi la sa mai au mako fongo angi kai au ma lo ia oi ma le leo New Zealand le whainga runga ia mako o le la mako kau mawhai e whaau ia kua inga se mako kangi criminal complaint anga i leo New Zealand ai whaau ia kule officer te mai tai lo ia sili se civil claim e whaau ala kula lo ia sili an malo New Zealand inga ia ka mwhai mai la ko i mwha ki ngor kulanga le i whamkalanga se ia mwha whaaru i lungo o le media e mai i lungo kula fongo inga i kali kula fongo malako kua inga i whaki walanga ro ki kilo i mako kemi so le alang mako fongo le aso le kuang e ngi malo fiso lo ia si ia po ngila ka au le mako kalmo i male leo New Zealand le mo ke ngal le whakasi o le mele o mako lo inga ngi o ave lalo lako episode nga fa yela ko pokalamenga o ai wa laki on mako o le yama ko o ma mako tango dinga lalo episode nga la wori ile le nga fa ilungo le aso
ma la wa fai transcript o ke mi le fa alu transcript pe kusi umai la lola ku fam kalanga ngi fai ma o le pokalamela nga le mako ki kilo I o le fa u ya ko mako o kulanga le fa se ale nga o yang usi o ngara me le fa ya le wuri fa alu fam kalanga le fa ma ngi lu mo fa fonga nga malo le ele o ia ni si mawalulunga o lo masalo mia o lo o itu o tu si o le kulanga nga le ki kilo I ma ko o nga masalo mia I ka fai fa ka si mai ka ile ya li se tulanga le o nga le fo e mulsi de fio o ya ma ko se kusinga ka o aul mai ka ile ku nga ku o le fio nga fo ile o malo e kalsanga nga ile o malo I langa ka upu le ku nga mai ngi I le ofisore o leo mai I ma ko ka ki kilo hu ye o le ka wa fia me I kulanga fa por kiki ko le mere I le kusile nga mai pe foringa mai nga langa avel kusile I la na fiuma inga ia fai mai se fa se polo inga fo ile e o kakao e fa malo lo le fiuma ka mai kai palmi ai fa kingo su nga le o leo so mera nga le masalo mie ma ko ke mi ma kulanga le ma ko ki kilo ye ile nga mongi nga fa ki ngoi kusi so mera nga le ka kilo pe ngi si ku ko le ole o mai ka ile o lise nga au fa ka si fa ki ngongo mengi so mo ki ka la mo ke masalo mie o me fa por ki kilo ma fu en fa ki ngoi ye kulanga ye kusi ai mai ma ko ye mar kulang o fa ki ngom le fa ki ngom ko ngol e kusai malo kula fong pele fie mai la ka ya ma ko apa o le ma ki do o le o ngal nga umman ka ngal o le lima ka ingala van ele kula fong fa ki ngom ki uke ia manga ngal ka ave mai le fai foi ma ko ese ma le fa ki ngom mingo kula fong okay lo o ko ke lo la ko ye le fie o le fa mali inga la ko o la ye ku I fa por ki o la lang ngoi la ko ai pe ku langa nga ya ma ko ye ma fa ki ngom ma ko ke le alo ma kula fong e ka wa fa ki ngom ma la fo nga le o ko fia o ko msi inga ia fa ki ngol ku sa mal sa o ka fa ki ngol o la nga ma ko ka ko I lungo ku spa ia ma ko mali li mo ki o mai ka ave ia ngi ki po le ale fa ka o le afo ile ke le me ka la le kun ai ma ko lo ala sa or ma ko fa ki ngol ma ko ngol ya se me la ma ko po le fu ai o le me bi ko silin ka o ya ma ko ia awa ngi ku langa fa sol ku la fu e ku la I mai ko sio ka ko mai ia ku ma fo le file mu mo tsanga le mu sio ka ko o le mau ka ave ai an ka ngal e le am se lu ma ko ku la fu pe fa mai o ka e mo lu ngalo ku la ai fa pe o so li ku la fu e le mo fa ma ko fa pe e le mo fa mo dia o e langa o e fa singo mo lu le fa ki ngo ki ke ngal ngal e kusai mon ma ko ko ma kusai ma le ma kula fungo la lima ka inga fa ki ngo ma ko ngalu o le fa punga o le ma senga mo fa lu mo so mi fa mo singo mo sa mo o sa mo fa mo singo fa ki ngo ma ko ki au ke lovo ya wala fo nga uminga fa pere ma le ka ko e malu le kun o ngor poing fanga solo fa mo singo ngi pe ya mo si la fia o ma ko le va ma ko sa unge e fanga solo fa mo singo ngi a o ila ko ngi o molia o le ala va e o ma kolo o le kolo ala o le e fa mo singo a ma ko le va ma ko sa unge a ve ka anga fa pe vo la fanga solo le fa mo singo ya o ke longa o ma o ngal kali o file mo so ga ko o ngole ka kele a ia kala feve ale mo ke ngo fo ma ko wi ma ki kilo il fa solo ngol ngal ai mesel o te mi ora ma ka lo fa solo fam sinunga e lo mole i ole il fam sinunga ai o kulanga ia ma ko le mo wa ma sa ia ma ko a ma ka lo fam sinunga ma ko sa mo ke il ole il ko ai o kulanga fo nga lo ave fo I te fe au ngal mtanga luenga
o lau polo kiki nga ka lau polo kiki ke e kisi e e umaro lau e kisi e umaro fo nga male ele koe polo kiki e ro inga o nga ro fa ki ngolo lo ngaruenga o o leo ke mi uma ele koe afia la ia o e ke minga me fa polo kiki pe so ol konfaia inga ia murimuka ia kula fo on mea nga o fe nga le ave mtanga bu nga kako mai I mtanga bu ngore o le on fa pui ka ke o mai fa malusia kula fo pa uanga